Hello? Yes, my boy. No, mommy's coming. Mommy's coming. I'm just at Granny's house. I'm waiting for Uncle Josh to bring me the file. I forgot it at work and I'm leaving very early tomorrow. My flight is at 5. So you're just gonna have to wait a bit for me, okay? I'll be there soon. Okay. Love you. Bye. Is this the file that you've requested? Yes. Thank you. Thank you, yes. Josh. Yes. Are you ready for the interview? Yeah, I'm ready. Josh, you've earned it. It comes with more responsibility, of course. But it's also a significant step forward in your career. I'm grateful for the opportunity, but I just need more time. But remember, the interview is just a formality. The position is already yours. Of course, take a day or two. But I have to say, you are very valuable to the team. Ma'am, it really means a lot, but I'll give it some serious thought and I'll get back to you. Okay, sounds good. I'm looking forward to your decision. Okay. Ma, I'm leaving now. Johan, ek gaan môre die kar gebruik. Kan ek die kar Vrydag bring vir service? O, die serviceboekie. Nee, ek het dit altyd in my kar. Ja, oké, nes reg. Sien jou dan Vrydag. Josh, ik kom nog net van Mita af. Hij chow me van jou. Geen nog weer problemen. So, ik weet niet, moet hij nog weer rehab toe gaan of wat, hè? Maar dat is nog weer een probleem daar zo. Ek het gepraat met hy mannetjie. Hy wil net nie luister. Ons zal maar zien. And mommy, we passed with our transport and when we saw him throwing the windows. Yeah, my child. And it's actually worse this time. De politie kan hem niet controleren, nie, niemand kan hem controleren nie, en hij voelt hij is net in control. En die wat hij out of control is. Ra, you've been staring at that phone since you got here. Just take my advice and just do what I'm telling you to do. I don't know. I have to choose though. If I quit, I lose my paycheck. If I stay, I lose my dream. It's not about losing your dream. I'm worried about you losing you in this entire process. And that's what scares me. Zoe, it's easy for you to say. Like, you didn't have a choice. You had to work for us. And that's exactly why I'm telling you this. I was miserable for years. But, bruh, you have a choice. And it's yours.
take my advice, like for once. But what if I fail? Then you fail. I'd rather fail at trying than fail with regret. That's how I feel. I know exactly how mom's head works. I wouldn't have been where I am now if it wasn't for her. So don't let this mess with your mind, Josh. Just do you. I just don't want to disappoint anyone. You see, that's the thing. We're living out here trying to have approval from everybody else, not considering what it's doing to you. Is that how you want to live the rest of your life? So you say I should jump? I'm saying, if you stay halfway, you'll end up nowhere. Remember that conversation wat ek en jy gehad het, Malaiti? Oor my soccer career. Remember, you only live once. Do what you have to do. So what are you gonna do now? Ek praat met jou. Ek is jammer, maar jy moet nou begin jouself voor eers te sit en bietjie veel maar sê jy kan nie weer nie, because you've been talking about this for the past 3 years. Is maar net tyd dat jy jouself eers te sit. That's all I'm gonna say. Kenny, it's time you put yourself first. Ek weet ek het nou al lang gepraat. Ek het nou al lang gesê van die wat ek wil doen. Maar my ma sê my ma is... Is jy ernstig? Is jy ernstig? Can you please give me time to speak? I can't hear a word you say. These guys are on it. They found him. Manny, I know it's after hours. I'm just at school busy marking. I will get back to you when I get home. Someone might overhear our conversation. Choco, The Queen. jy het hy man gekry. Ja, aan het nog geskop by man hoor. Tom hard geskop. En toe? Hoe kan jy wel hy man laat gaan? Jy het gesê hou hy man vir my, ek sê dan hou hom vir my. Gaan soek hom. Okay, ek sal hom gaan kyk also.
Nou Tref, hoekom sê jy so iets wil doen, my bro? En jy glo hulle. Dink ek is so stupid. Tref, is nie wat ek bedoel nie, my bro, man. Ek worry net oor wat Manny aan jou kan doen. Die ons is besig om jou op te set. Die ou wat Manny se station steel het. Hy wil nou die fokus shift op my. My bro, is baie moeilik om te glo, teesdae, my bro. Like, jy dan noordag die vensters gebreek. Ish, my bro. Maar hoe kan ek help? Ek is mos 'n screw-up. Ek is mos 'n junkie. So jy sê. Ek is mos die een wat nie soos jy kon uitkom nie. Jy het my net so gelos, nadat ons saam begin het. Maar jy is mos die Ngalani, met die naam fancy werk. Jy wat, gaan net terug waar jy vanaf kom. Gaan terug na jou nice lewe toe. Jy kan mos nie weet wat gaan hier aan die Josh. Gaan net terug na jou lewe toe. Ek hou nie gelos nie. Hoeveel keer het ek jou gesoebat om by my te kom bly, sodat jy kan reg. En dan wat, Josh? Dan is ek jou charity case. Jy weet dan anyway nie eens wat wil jy hê nie. Jy dan altyd gepraat van TV production. En hoe ons dit gaan doen. Maar nou gaan dit oor geld. Jy het mos 'n fancy job gekry. Jy's aan 'n fasaad. Soos jy opgegeer het oor jou toekoms, het ek ook. So hoekom wil jy my judge omdat ek my pen kan wegsteek, soos jy nie? Nee, Tref, dat is nou nie fair nie. Jy voel insecure, omdat jy vir my ook judge, oor my fancy appearance. Nee, my bro. Dat wat jy sê, is die waarheid, my bro. Maar ek is naby aan die punt, om die regte besluit te maak, my bro. Kom ons figure het saam uit, guy. Good for you, Josh. Ek sal fyn wees. Ek sal na wees. Ek dink ek moet met Manny gaan praat. Josh, ek wil jou nie involve in my goede nie. Die man Manny is baie unpredictable. Jou tannie en jou Caesar depend op jou. Soos jy vir my. Ek sal na wees. Ek sal na wees. Los my uit. Mami, ek het besluit om my werk te los. Werk los. Josh, as jy van jou kop af. Nee, maar ek het gedink oor dit. Ek wil my droom volg. Moet toch vir my sê, dis hy meisiekind wat jou keer toe gesleep het. Wat nou maak dat jy dankie is die big shot producer. All of a sudden. Maar dit is niks te doen met haar nie. My kind, jy weet aan ons vir jou gestuur het om te gaan study vir TV production. Maar jy weet het was te duur gewees die tyd. En jy het dan nou 'n goeie werk. So wat soek jy nog? Om kerk toe te gaan help my net om te weet wat om te doen oor my passie. Passion. Jy het dan die hele tyd passion gehad om die skuld te betaal. Nou wie gaan nou die skuld betaal? Maar ek het R30.000 gespaar. R30.000. Jy sit die hele tyd met geld. Maar, en ek het die couches sê. Maar jy het geld. Maar die geld was vir my toekoms. My kind, jy praat nou van jou toekoms. Jy het nou klaar 'n decent job. Jy gaan binnekort 'n promotion kry. En daar's soveel jong manne wat begeer om te hê wat jy het. Sê net vir my een ding. Wat van jou suster se toekoms? Lisa, tell him. Maar Lisa, tell him. But you promised. Ek weet. You promised. Sien jy nou wat jy nou doen? Jy hardloop agter jou drome aan en nou moet ons op 'n harde manier betaal.
Kom ek wees net eerlik saam met jou. Ek gaan jou nie support in die nie. Want jy self is ook nie eens seker dat die ding gaan werk nie.